ufuna kube ngabo wena nanaluza ubona izinto umnumzi wakithi ngiyamazi khehlelezi nomanqaba bathi benangqondo ingqondo iphotho ngizwe ubuhlakani banamathela kungizwe nje kangaka abanamathela ngakuthutha bayazi ukuthi la emqondweni kuhanjiwe too much kungizwe ungizwe iwuyo wonke khona labafana abamaqhinga abambathise ungizoshaya kuba ngani namali nto kodwa emqondweni uye ukholela ibandla ukhuzana uzenze yena bengamele avumele ukhehlelezi ukuthi ugama nxa emcimbini wakhe ukhehlelezi akusimcimbi kakhehlelezi lo uma ukhona umculo mna u250 akabanike bakacula imali ngoba phela ukuthi kungukhehlelezi manje wonke umculo no250 zingane no40,000 anti xhazo lo aloculi athi befuze khona no obehamba nawo bedlala amabhola nje obejuluka umanqele athi thwethu ngesithathu umanqele usazofuna uzovela kulomcimbi kakhuzana ufuna ukwenza owakhe uzobukwa yena kukhulunywe ngakho utrende yena lo mcimbi usuphele kubhuju yena ulebele ukuphusha izindaba nosomiza bezemcimbini wakhe umanqele yothi sothiwa I ready for igcokama elisha qhamuka amaphosa amukela umanqele azomgaxa ingwe umanqele kamqolanga ukhehlelezi ngicanga ukhehlelezi ukhehlelezi into edivele idwetshiwe ungizwe lo ile map iqhamuka kungizwe ungizwe uthatha ipheni alibeke phansi adwebe uvi bahambe bayehotela thizeni abangazobona muntu bebe bo3 bahlele sombamba kanjani lo mfana athi ungizwe sizokwenza kanje senza kanje ulenza kanje lento nje ihanje yokhunye iviki lonke behlela bedla amahanisi behlela ungizwe ibhala lovi yaphuma nangampeli ansi bamuwena ukhuzana ngoba nokhuzana uyabhayiza bengamela avumele ukhehlisa aqhamuke eyinyanga endabeza lo mcimbi wakhe ekubeni umcimbi ususegcineni ukhehlisa kahlahle hayi ukuthi uzosiza ukuba anqinquma nqa ukuthi ufuna ukuthi abe ngxelo umcimbi ngoba yakho akhatheli